say yamu akwa baby Adom TV Badwam dwumade no eso mre no wadaje a odi amayenti yeda say medi afia amankwa tamaklo mamenkai wo se City Montessori eguso aya wonmo ye admission nti baby a wo bia no abata nyina yemfa ye ma no enko ho na so do ba ekọ City Montessori a obohu se wonto sika nwoye fi se environment no ye kama ye wo board of directors anim die ahya wonmo ma astrotech wo ho robotics wonmo ye bi STEM ICT director Mr. Wani die mu a ICT music labs no omo school bus nso ka ho ye board no kra nso ka ho enti ba bia wo bia na so opese wo do ba no call City Montessori ai umre because your board no ho e beje nkra no kama na wo hwe environment no kro mote ho sua de no a ho ye kama Mr. pa hawfo no mo yemfa ye ma no nko ho CCTV cameras no so etwa school no ho hye enti monitor won 24/7 hwehwe wo mo ka so a Obom Road Eben Lamte Mills. Admission yebie a yeje for 0249 282529 0249 282529 City Montessori building global citizens. Na me wo Dr. Sharp wa ha se be 3 weeks ni dog de no wasi ai na so nyame adom na be kan yen senti ye ne no e ba bedi enkomo na fe ya hwenu ahodo a dog ewo na mame sankai wo say St Andrews Senior High School so ye admission ai St Andrews Senior High School ye admission trumi kasese na efa oba no ebra St Andrews Senior High School SHS and America ho St Junior High School for no ya wo for mo pe school amamo no me so for no ko St Andrews Senior High School form 1 2 to 3 one more one made your board no ho ti St Andrews so do ba no kwa wasumu adwo kra wo ho mo wase results nso e ba no a excellent enti ye hwehwe wo campus no ba bia wo ba bia no nkrabata ni bi ho ye wo St Andrews Senior High School ni bi wa Simfosu ye obi wo Mankesim ye obi wo Nkran ha ye obi wo Shama ye obi wo Dunkwa onofe new edubia se na fe Sehi Asanye so ho nyina miama boy ye wo St Andrews Senior High School ni bi e wo ho frɛ number si na ginchiremu bia e kire wadwen wo 0244 696911 0244 696911 ana 0207 891004 0207 891004 na woni St Andrews Senior High School akasa dog we mu akwa be Ejoso. Na bibia aboko de. Enkrankafo omo ho ye. Krankafo mo ye pa. Ai. Aha, ti ne hu wa chei. Wow. Kranka ni yefri. Yefri nyina mo. Se okọ hoboko. Hoboko. Na obo anfa hwe ama. O de bayira na ye ta wo se su bayira na bu. Emu ye. Emu kra se ye penkranka bayira. Ah ye ho bayira ndi udi na odi akra no de na ha de ente se chok. Yehowa. Oh, bayire ni different. Different oh. Ti na esa nka odi bi bay. Ka wo ka evidence base ni akono wa hwe. True. Na say you made me ba. Ya Adom a wadawo ma yentie we. Ye da nyame ase. Ye chia ahwefo ne atiefuo nyina. Nyame ente nanim nkirew. Se wote ye nka ye de aya ensem kakra bi ne ye ka kirew. Anada bia na otwetwe. A kire se ade achi ade sen nipa didi nipa da nipa sore no mepa cho yade etimi eka obia mi ameye aduro yade betima akeme obia yade etime che no nanso so no se wo pe ayaresa na wo san kita osika na wo nsa enka no aya yade bia mepa cho aya awerafu yie pa obi nipa yare a na adwene no akwakoye different ubonso obi kura baabi okura mpa enwase okokura mpa mepacho otimi tu anamonko echese ade no eha no bibi atochim awoni nipadua ho se okita ka akura mpo na se wode nama na se ka no bibi enkoyi a ma me papa uhusa ne ye na nipa ankasa na se nipadua no ehia ahoto ene fa ahodie enti abla ne abre bia no unse se obi unware ye kura fira no petu anwumre na se odware pe obonsa ho adwo na obeda no different sa na nipadua no aya epe mame papa a wayare ache wodi achi na untimi nya aduro Dr. Sharp to nsa frɛ o se bra
na onsolve ya de emfa ma ma me papa wutie me ma obi na ada on sese no akwa na ada we kase na we kase we kase na we kase hospital anase doctor betimi aka kire wo say ma me papa adia no ne nyina no solution na obi epe twa no pam no yes ne nyina ne se mache no ma me papa nia obema wo adura wo yade ne ebekọ no onatie no enya ne obeto anansesem akire no asen akire se anyway and so still me pa cho no yade na eyo no eno a na ekoso ye ye ma wadura apafra chachakwata kompo ena mumu no me pa cho yade bia ni wono ma ewo din wa tiasefo asase so a ye ntimi nsama ena total bland ani na fira kura menye because bia na ne ewo mu no kura mpa sei enti afira kura emfa nsimi ho me pa cho sa na tie bet se ba ko afira na ba ko no ehunu ade ya eno wo de ba me pa cho ehunu ade kakra kura ye be mo de do na gumieni ni nyina so bebre wo no ma ne afira na ebie bet ga na no mo nsem se wan hweye ne eso ma ensem bebre ma me papa wutie me yade bia me se wodin bia no Dr. Sharp sa edna masia ka cho se me ye duro no ma na anye ya me pa cho me du sika be ma mesia compensate sa na tie because me na mato nsa afro se bra se wo ha ho ase aye de biom na wuhia e wa tiasfo asase so ma me papa ukoto ade e wo baabi a ni e ma guarantee se eseya 4 months ya na se 1 year eseya obetumi de aba eno no wunya werehiremu na upa koto ade no wo baabi a guarantee nka ho me paacho agikum eno ano no ma me papa otie me yes up prostrate se roba se oba ma me paacho ebe ya ama amana eye me paacho cancer osa ni nyina yeye obi eyare stroke me paacho stroke ni sano ana bi mu di agro obi ho no ma onim sese ma me papa stroke ni sano enya nkura agro stroke a afia abubu nipa na guo amana ye bawe ode ba me honum na ma ntimi ansa amana ansori anantia that means chasa me for one anasa me frodo what you say mesi abasa on free TV station ya momo ya de ben moti yeti sui anasa on free nipa no emra TV station Adom anasa joy emra metena on mo ntwa ntimi ura no ma ni ade na chese Dr. Sharp why you patients we say ni me pa cho negina so ni emfasi kama ma me papa ebi ntimi nsi na ja chinchira so because eniro bebre na omoka no ene ne enkrofo ka no se ade no se entimi anya adwuma papa ama wa ene timi di ade foforo anase ya ade foforo anase bibi foforo esan ba besuaw ma me papa ya bia ya apro de ato no ade ama obi biara na ma me nkyere wade enso Sharp wo kasoa pe na Dr. Sharp wo o ba me ono ma wo be fa kasoa ka no aka se obesi wo overhead na se osu aka so overhead na se a no afa ka eco new market no aka se obesi wo ADB bank e ba ko pe na waka so a ADB bank usi wo no ma bisani pa bia se wo hwe Dr. Sharp ana ko Dr. Sharp every day bia anso so no metena se aye adwuma mimi ni holiday every day Monday to Sunday me pa cho bia ye adwuma fra no pa ekobo be ye 5 o'clock ene ye pon wo ba me ono ma chare nso me ono mba cho me mfa yi bia ntisuo me ono ya asore fie mba cho sa na me ono mtie wo ba ayi puppet ni ayi platform wo me pa cho bia asore ayi sa na ya ye no me pa cho nokura eni ho nti obi yare malaria na mpa cho anase ni tie ne ya na se wankopa aduru anom wo de mpa ebo me pa cho malaria obema ntontom small boy akum me na me ka kiro obe pompa ebi mu kura gu atwe nya malaria atwe mountains sa na tie se wuni ma me kiro mu enti ma me a wutie men papa wutie men me number se no ene wo TV na nim no ma me san ka we nkiro ye ono consultation ye 200 Ghana cedis no a prepare ho for yade no wo ba da sika no aboa no anso a ni amo aduro wo gi aduro no na wo yade be wotuatua ne nkakra sa na
yen so ye mo aduro na ho ye de ben to wa no every day bia me se me ye adwuma numbers na wo TV na ni no me san asisu biam e de a kire 020 4 8 9 74 54 020 489 74 54 050 554 19 96 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 ofra me pa cho ye befa se ofra WhatsApp no na se wa nya ya ja voice e wo so ye tia me pa cho ye ba reply wo na cha ne so me so ba wa wo befa ka so aka nu asi overhead na se so si overhead na se a me pa cho no afaka e ko ni market no aka so be so ADB bank usu abi so bia se o hwe Dr. Sharp ya no ni ye ni yade bia ye frɛ no chronic chese kwankro me pa cho yade bia ye ko na ekɔ esan se ihaba me de ye adwuma no mpa cho me na nam na na ye e wo buru afo enkransan ye fire mpa cho sa na tie e na eduru me so a me ye santi maduro emfeli me so ba na anye ya me mema 15,000 Ghana cedi man fa ma wa me pa cho report ma police station bia a police fo nso nkrofo yare ebi nso yare nti anya na nsesam ne to kiro entra ba bi emo obi na dawo ma me papa ye wonuoma bebre wa tas forces so ne pamo ne bema wo ade papa wo ye no wa divert ade afiri ho ne wakoye bone wakoye ne anye anu betima boka saa ubedu ya anu nso ne wa boka mpa cho ne majo na no na majo fi se yaka asem na kire odada se wantie na mo waso ye de a me pa cho ne majo no enu a na me de be magidi ya aduro no ade ama sa na tie nti baba tu anamo na bra preko na everyday no me si ye adwuma unti na ye wo no everyday ye adwuma etwenwo ma me papa nyame nhira onti na nim nkyira me ne buru ni ba me firi nkransa ye firi ene kranka no this year no kronkro no me pa to atumi ni anwode wa me so Dr. Sharp the Dima Chesa maletu daga hey Afia yo ya da se enji Dr. Sharp na ya te no en kana doga ni